kak? Tonga-tonga ki. Iye. Iya si makutana. Aga makutanamu. Aga ro ijazahmu. Iya tama SMA. Saya nak cedek surat ijazahmu ya tu. Nasabah usapa paseri kantoro. Paseri kantoro? Iye, melok muki ga. Taro nih. Tanda tu ngakalamu di. Dento, lalu tangamu tonga kak? Tengah-tengah? Iye. Iya si makutana. Aga makutanamu. Aga ro ijazahmu. Iya tama SMA. Saya nak cedek surat ijazahmu ya tu. Nasabah usapa paseri kantoro. Hah? Paseri kantoro? Iye, melok muki ga. Taro nih.